Da ste ljudi, danas ćemo igrati Minecraft. Bla 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 bla. Sve briši, da započnemo novi svijet. Laće se Serbian Games. I da vidimo da ćemo se stvoriti. Stvorili smo se na ohoho. Pa dobro je. Dobro. Ekstra. Krastu. Koji trebaju ovce odmah na početku. Ovce. Sagradit ću mi tu dobar brod. Pam 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 pam. Pam pam. Prvo što nam treba je drvo. Ne mogu dok igram ovaj gameplay da napravim odmah tutorial kako se šta pravi dok ja igram. I gledajte, mislim za početnike, znam da vjerovatno svi znate sad već. Minecraft je sad popularna igrica. Većinom je svaki gamer igra i do sad je svako igrao. I sad još malo drva da nacepamo, kako bi se reklo, ali ovo više udaranje u drvo. Mislim, tako izgleda. Pig. Nego, što sam vas htio još pitati, ne znam, ali snimat ću onaj GTA 4, sljedeća epizoda ide GTA 4 ili druga epizoda Minecrafta, nešto ta dva će biti. Street Race Rivals i sam presad igram jer mi je dosadila mala igrica. I dosadila, kako to kažem, dosadila. Ne igram se više, znači, ko da mi je smorena igrica, znači. Minecraft je dobra igrica. Dobro, meni se sviđa. Oba bungee jumping. To nije bio to. Ne znam šta ću da kažem. Znači, sad još malo nacipamo drva, onda napravimo kramp, od krampa napravimo peć, sad ću vam to pokazati. Dovoljno nam je 18 drva, sad idemo da nađemo pogodno mjesto gdje ćemo da počnemo da gradimo našu kućicu. Trebam još ovoga malo. Mislim, kućica za prvu noć. Da ne bude onako baš sad da sam napolju, da me napolju ni zombi i creeperi. Nešto da vidim. Aha, dobro je, uključeno je. Da ne budem da kasnije, pa nema zombija. I onda ja uđem u opcije, onda, pa nisam uključio. Onda to će da bude bez veze. Pa, dobro. Ipak razmišljao sam sad prvu noć ću provesti u zemlji. A za sada da nađem pogodno mjesto da ću da se ukopam. Tamo ima uglja. Lepo. Ugalj će mi trebati samo može tu. Tu ćemo dirt, zemlja. Blok. Tu sam išla dovoljno. Sada, znači, ako hoćete da napravite crafting table, morate drvo pretvoriti ove daske, šta god da se, onda samo uradite i to je crafting table. Onda postavite taj crafting table tu, negdje bilo gdje, na nekoj površina i napravimo vrata, drvena vrata. Ja volim se
spoljašnje strane da ih stavim. Kramp. Kako napraviti kramp? Znači prvo pretvorite te daske u stikove. Stik. I onda ovako napravite. A ja ću napraviti još i sekiru. Sekira se pravi ovako. Baš ovako. I ajmo sad malo da kopamo. Ova epizoda će biti kratka 10 minuta kao i sve obične epizode. Nego problem je uploadovanje, nekako mi je spor internet stalno. I to baš čudi da je tako spor internet. Treba će nam 8 do 9 prvih cobblestona. Da bi napravili peć. 8 treba. 8 da. Da, 8. Ne, ja ću uzeti više da napravim odmah i kameni kramp i kamenu sekiru i mač. I mač ću vam pokazati kako je da napraviti lopata, da se napravi. Imam mnogo toga da se napravim. Ovo sad govorim za početniki tutorial. Taj mali, mini tutorial. Biće dovoljno. Idemo sad da se vratimo u kućicu. Sad samo da se setimo gdje je kućica. Kućica. Kako se ja sećam. Kućica. Gladan sam. Idemo gladi. Gdje su sad one kravice? Trebaju. Krava. Gdje ste sad kad su mi najpotrebnije? Tung. Krava. Krava. Chicken. Dun. Gdje mi je kućica? Moram da pojedem jedan chicken. Drugi chicken i treći chicken. Moram da ih skovam. Where is my house? Gdje mi je kuća, bre? Ne, izgubio sam se. Door. This is a door. This is my house. Hej. Sad ću vam pokazati kako da napravite jednu pečnicu. Koliko snimam tačno 8 minuta. Na 12 ćemo da idemo. Ovako se pravi peć. Ovako. Tup. I sada moram da napravim ugalj. Možete napraviti svoj ugalj. Ovako drveni ugalj. I sada da napravimo lopatu. Lopata se pravi na isti način, stikovi, ali jedna. I to je lopata. I s pomoću nje možemo brže da radimo. Toga, sada chicken. Evo ga, tamo će patiti noć. Što vam morati da pomerim. Tako. Evo ga. Gledajte, prošli put je davala jedan batačić, sad će da da 3 batačića. I jednu ću da pojedem. I eto gac. Sad idem da napravim kovčeg. Kovčeg se pravi na sljedeći način.
ovako. Ovako. I ovako. I tu čest. Diš. I sad s krampom iskopate ovo. Iskopate baš. Uzmete crafting table. I postavimo opet tu. I sada kako napraviti baklju. Baklju se pravi na sličan način. Tu stavimo, osvetlimo i osvetlimo to tu. I to će da bude prva epizoda. Onda pogledamo koliko snimam, 10 minuta. Dobro. I to će biti sve. 11 minuta, evo ga, prelazi na 11 minut. To je to. Ćao.